satu barang kurus. Bukan saja lengan, paha, pinggul, perut, ketiak punya lemak, tengkuk punya lemak, bahu punya lemak, belakang punya badan punya lemak. Semua pun boleh. Lama sudah you tak senaman, banyak-banyak lemak dekat you punya badan yang buat you sangat berat punya rasa. Lepas tu kita buat senaman punya masa. Berat ni tak turun tapi tak apa. Yang penting you punya badan daripada berlemak jadi berotot. So bila badan kita berotot, you gerak semua. Jadi senang, ringan. Okey, belakang. So buat ikut kemampuan badan. Badan tegak. Baru gemut. Angkat. Tak sentuh pun tak apa. Macam ni. Ataupun gerakkan sikit. Macam ni pun okey je. Jalan. Yang penting tu jalan dulu. Sebab apa? Makin jalan, makin jadi. Okey, depan. Morning Aisyah. Morning. Jadual kita 7.30 kita dah start tau kawan-kawan. Kalau you nak ikut live, 7.30 you kena masuk.